Witha we musomethie we mutanithie na we mumanithie nikenda we sethia ethanu wanda witha we musani utonya kwikata nikenda we sethia ni wenda na kwambata ndini wa ngasi yaku ya usani nita wa Steven Muema mweni wakwa eta wa Irene Tesh kuma ngaliko ya Kitui Irene yes wa mugirata nesa na kona mugire nesa kethia mukamba wasise bale witha nene na mukamba wo ndo ikila bandu okay yeah nitunga mubea nundu wa muthenya museo kana episode ya kwithia ni katika Mutongo TV tamwini wa mbathi cia kumutaya ngai tukinenanya na kuwe mwitukisia utwitukia wikila ngaliko yonde yo kamba koni twautocha ukabike kwithia pamwe na itu na ngai nuko twathima yeah Irene umeta ngaliko yo kamba yeah kwa umo wako mwitukisia numite Kitui bandu beta wa Kabati bandu area ya Katutu niseitwa bubu lakini ngatwa wakauma ngani ya Kitui na nikala Kitui town. Okay. Yes. Na you Irene is it una kuna you nene na mama Irene Tesh no ndio iwe isira kikamba mimi na SH Irene Tesh isira hiyo baba. Okay, isitwe su na ninye mwene ngwitwa Temea yako yake kamba nita watemea. Okay. Lakini yako batigwa netwa Irene. So ibinda ya tenene wa masista makwa membita Katesh ni munini Katesh angi membita Katem so ilane anie na wedhi ni na kipawa cha wini na kuma ni munini na mbese wini tene ilane anie na mandani sietwa yiva at least ukethia onangetwa ni katikati wandu ndingeti confused no kita ni sietwa yikipapukanyo na ndo alangi so na mwako yita Tesh so Tesh ni no kupewe sietwa yake kamba ita watemea Irene Tesh nisi wendele interview mbingi yeah nini si ukole wasasi ukole lokole wa muno ni wa mamiata kana noto na kwini yeah okay ni mubea kila chama ni kana nene to na kwina since ni munini even in Sunday school nine the young lead others katika awati eyo na mundu akabika akambita harusi ni yake kanona hata ambitite ethani twathi harusi ni na tuisiana nikiwa tu nimekaa kwa kiti na inukiwa ni wapi wathi ukoka eka ile sinetwe ukoka nyemwene ngaine ya mutwawa mpaka akaya nundu wa kutiasi kuni kindu nambi na chokuma ni munini na ni kenda musesi amaneka na yitu na Irene Tesh peka wabika ka kuna manyana nako nzi kala ka chama kwa to ligile ba ni kenda musesi amana kwa kweli ndini wa studio za Mutongo TV Tesh ni wabika okay wathi usuni wathi wambukie nethi nesila ebinda yomo na thina mwingi wethia ononge kwatia mundu ta mundu nyemwene ndikwigwa endethia kana okikwatia mundu na mundu esi okaingi elika chini ya maji ukithia mundu usuno na bangite kutethia lakini nde kutethia wethia na masomo yu masomo ndikwigwa me ndethia kubika bubu onasi so ni mundani ndiema na iweka indiema ni wathi newie woka na nongama na netukisia wathi usundu ukite no saka simu ibinde sunethia na kasimu ka button ututu dogo nikachukua simu nikaanza kurekodi so wimbo woka amini wathi woka muthembo nienda ngwane ngai choko kitanda vikanienda ngwane ngai uimbikia chama aina kwa kweli ni wewe nitawadhizi yes na yeye chama gicha ikiwa ndo be bandu ni wadhizi oinete hii evinda yaviga arusi nyengeka chama ni chokie kana kiao chama ni chokie in fact ona pamwe na maundu ma maisha ninabikite bandu ukithia nene bikie kwenda kutwawa na wethia engagement is you fail around 2 kona yabika bandu na ni na wikwate na ni wendi nundu kindu chambe ninenda kwithia na musi nikenda wini wako okongama na ukethia no kuse nundu for one minister utena family it's not a minister it's not a true minister kunye ninenda kwithia na family ni the name musi ni kwakwa with the na mundu utona kumbia
ukienda hivi ndukabika kula uendete kana weka kino ndipo na huduma yako ikungama kunye nine ya kwithia na family na nundu wa kwithia na break up kula ku breakwa nabo yangai iyo kitumine yengai evinda yako yabika harusi nyengeka ndaineki harusi ndeu niweki harusi nineki harusi na ndi mwenda musese tonde naona na Irene Tesh kana Katesh tu Temea na ndi ya utumani waku ndini wa mitandao yetu yamekumukanile @mutongoi_tv on Twitter pa ya Facebook ni Mutongoi TV na ndi pa ya naoma the Facebook page ya kwa ita wa Steven Muema nokona na post pune na Irene Tesh na watu ma comment yaku ningwetha ndi ngimesoma Irene. Yes. We kuna wadhi ni wadhi wa kwetha we na quality nzio. Yeah. Uconsider chao kwa studio ukaisia studio na ile kwetha ina na ni kana usethia wadhi wako ni wetha wina quality na walika kula kuongesitha kwa wadhi wako wadha kwanditha ndu kawena kipathokana na mbathi lengi. Okay, kindu chambe kila ni consider ni studio yesu ya ni ya mundu wa ngai kana ni mundu wa ndi. Yeah, kwa chini kindu kimwe cha maana kindu kimwe cha maana nundu anointing ila katika that studio ni anointing ila yoka kwithia katika wadhi wa mwini kondu konia popote ni ndiko ni awati popote ona no nithingethia maybe ulo bingwite studio tiwe mwene with ya producer na ngisi ngethia mundu no ni mutangie but mundu loko kuna meiyo ti mutangie no nile kukonia studio ya muthemboso kunye mwene ngilika studio ninaenda kwamba kwithukisha the presence ila katika that studio na ila ina that producer ula wibo kuni ni isi sindila ni consider so sindila ingisia producer kuikata ikaetwa ni anointing ila yibo yes. Okay. Irene, ukona mwana wiki collab na musanii yoyote. Musanii yoyote. Ni musanii wewe la utonya kuika collab nake. Ula utonya kwa admire, wewe wena wendi wako kwa collab nake. Lazima ndio mukamba ni isuni kulio iona vina ndo no nikite backup ni brother Kasolo so no nende ewe kwithia na club na ndo maingi lakini nini siasia nini tima in fact nititaona ku wish kethia chibaloza no ethia tayo no ni consider kwithia abakubi nake katika ministry na katika akomuta yangai. Nundu from the first album that artist paimba ndo utona kwewa wini wake waumya makosa kana tiketela album yambe ni waumya ya keli tina amewa ya katatu tina amewa akunasi onze na even to today ono yote thayo ni twithukisi amba thisia that madam kwa oyu nditona kwase ni mwini fulani etona kwithia na collab nake yeah. Wadi wako ambe waini wewa wani wako ambe waini finyange that was the first album ni finyange ni finyange niwe jinsi upendavyo ando mosi wadi swata isi ya first album lakini ando maya respond nesa katika wadi usu nondo for one studio la nako ni ndia ingai the producer pia ni wani hati ya in terms of nikikosea ananikemea na niko kwa na nebo studio na naende ku record so ikawa wimbo haukutokea vile mwenyewe nilikuwa na usikia moyoni yes so watu wako respond vizuri katika first album lakini second album ila ititwe chama ona ndo mate ya kamba wanapokelea huo wimbo chama chini zile na yeye utaona kwa breakthrough ya wadhi daiva pepa ndo mundu abikaga sei kwa kweli maisha mako ni mabendo kayo tiondo na ile njambe okay nitona kwa sekana breakthrough yako ya wati mwethukisia yai katika album ino na boyanga yembikie chama na for sure that album ni nitone 30
ona kwithia na my own studio equator super sound studio from the song chama kwa chama ni chokie chama cha gopi chama ni siokie na chama mbingi so katika wathi usu usiaite maundu maingi katika maisha makwa nini sino perform ita kondo tofauti performance la ya kulilika nao kasia isuniyo ndesa kulwa yaba okay performance la ya ibo ndesa kulwa ni mbingi but kuna moja tu baby internet we showground the time Governor Malombe wa katika ka state ibinde suniyo no ni ngai yani naini kiwanza ni natelema na imu nini ono yune munene nilikuwa mdogo ya kwamba hata nikikalishwa pale mbele unaweza nidharau ukithia ndukuona tanito na kumya kindu kila iko manoe kwenda kana kila mundu la webu wanda ya utumie netwa utona kupokea lakini ibinde suni nainie na kuunga mowa thiosu ila wako niwe chama kila mtu aliinuka na ndo maumia mbesa sio mpaka nyemwene ona naye mwani kwina naye mwani kwina yani nikafunikwa na furaha ingine ya machozi mpaka governor kaumia 5,000 na ni katika ka stage na MCS wote amama ku yambaka nyona mic naye mwani kukwata yusonga ya nona undungi tekolondo nithi anisi na neyele wondungi anethi akino ni kindu ngai wekile ndini wakwa na namana kikateja generation yes kuisu niyo function ila ndesa kulwa niyo na performance mo asiamo isu ndiza kwendewa kuisa kuika kindu kingete cha muthembozo either ndo ma faili kana performance weke we say there diva sio muno okay ntia idea na such performance nondo for one I think ndo kila kitu na ku discourage mundu ni expectations ila wathi ku perform maybe we expect ya ando asu isi ando maingi ya ministry mamyose eteta business ukitha wathi ku perform band when we expect a lot of money kana weetwa katika function ukitha ukasebate 100,000 dia ambako katika function nye dia either na such expectation nenda bubu kwa thimando at least nguma bubu ethe onethe kathayo kamwe pena kathayo kathimwa na nikisalimwa na mtu aniambie Irene umebariki moyo wangu ninuka kwa ni witu utanikuite kila chonze kitona kwithia agenda katika life so ndia either na function ya ni fail maybe meio osindusia mutembo sino sito na kutuma mundu ewe hata na nenga ne kila ilete konenga instrument that is aywe kai wini na investment mundu ne wiki ambesa mbinge punde ne lo audio video sino mbinge so you obadokanasia hata the business part na the huduma part okay say then ni huduma na bado obadokanasia hata biashara na huduma okay ni asia katika wini wini ni ministry na ni talent na talent nundu Biblia ya asia kipawa chako kikakutonethia kuikala na asumbi inye ni kapatila yakwa ya kuthi ku record wathi wakwa ngingaramikia audio ngingaramikia video lakini ngimana ngai akandonethia kuikala na asumbi nikenda asumbi maka expect ke amini maka respect kila ngai wikite ndini wakwa na maka ke support so nye ndi expect ya kwithia ne business maybe business ni lango nenga nesikiza code ikenda ndo ma download wathi wakwa nikenda withie nakwa ni nathi nambe isuba unobo business to me ilikela in the ministry katika skiza yes unaweza kisia ambathi ela wingaleni ando mithamba ni maina muno unaweza kisia ambathi sia muthemba wiva ni kisia gospel mostly okay ni ngalini onangalika ngalini ngewe kwina mbathi siandi ni ya mundu su stop kama inawezekana tumanzie mbathi ingi na ethi andu inasio shika flash tuikie mbathi isu nikenda twende kwa yes aya na indi pe undungi weka nza wa wathi
Okay, nza wawati ni asia before onandambete ko record nethia business lady nina thia ne beautician nina ka beauty ilikuwa nasonga lakini langa iwokie ambeta katika ministry na ungamia uyosu. Second thing nini ka decorations tuseme kama ni function wedding hizo vitu nsa kwate yabu twazikana ko dairo lesengewezi na ende museisiane Mutongo TV ngwatani amukamba wena kwa Steven Muema Kilungu ni weno nitokwandya na mana Irene ndo bitia comment siaku nini bande ni wa mutandao wetu wa Facebook nikenda tumanye wasiata nikenda tuisi okethia twithie twinena na Irene nikenda ande no twelesia sabali yake ya wathi wetuma comment seku ndini wa mitandao yetu mekumukanile Facebook tuita Mutongo TV ndini wa mitandao yetu ya Twitter ni @Mutongo TV KE. Irene mwende wasia kawangware mkopoa kabisa muteo wa Kisilu sokoni majengo Mombasa tuko tuned in 24/7 na ke kayara evanga ovathika niko ndani kwa kuituma kweni tuimwe usu ni boni wa tawa na ndi Winifred Wambua evanga hi Stephen Muema wena Tesh mko sawa kabisa na tuindhini ni mwilelanika ngundo na kwa ni musanii na ningwenda kwithwa kipinde ni kiuchaku ni muvamo no mondo museisi no kwenda no seisi Kilungu kicha wenu va Mutongo TV twambo thiu muone banini nitusiokethe na Irene nikenda indi twende na kunena nisia yulu wa safari yake ya Winnie twithana na vineta yasa inu ni Mutongo TV ni ndanguone ngai kioko nichoko kana kioko kitana vika kana kuema kwene tukita akwacha nenda nguone ngai kwacha kutana vika nikenda mbikie chama nono nene se wingai munene usitwe ni vinya na utonyi ni wathi wake mundu Irene Tesh tu ola Twinake va Mutongo TV ndene wa Kilungu wenu wena kwa Steven Muema ende natuma mautumani maku ndene wa mitandao yetu ya Facebook @Mutongo TV na Twitter @Mutongo TV KE utumete #wea pole nazoe Kilungu cha wea Kilungu ni wenu wea ni wea kine iyo saile na nusu lakini Kilungu wenu #wenu Irene yes ikumelambe sabaleno yaku ya Winnie nula wasenyie muno kwithia ne fani waku Baisi lakini weza sana yimba na mundu no mbatia ula na asenyie muno umwetiwe no senyie kwa ne fani waku yes ni na asenyie by the ne fani waku muno wathi wa chama ni wanti na bandu gese thia no ni wine okay bathi sia ibinda yatene kwimbathi no si na mbadhino si na wasi akikamba ila sitawa zilizopendwa si gospel na pia mbadhino si kuinwa oyu kwa mindo kwa woni waku mwene pe kipathukanio in terms of message na mindo ula ungainde no mbadhino si kuno oyu na ila seina watene ila si kuno oyu na sani no si oyu ando pe mbadhi sina Tanzania sitawa bongo ando makwati kwetha pe menda kuina mbadhi si kwa rosia kizazi kipya kwa hiyo kipathukanio cha in terms of huduma na ungai na message mbadhi no si atene ni no si oyu wona be kipathukanio cha okay pe na kipathukanio nondo ibinda ya tene ni asio na titene muno ando ne manaina wathi ukithia no kwiwa wathi usu pe bandu ukutwaite yes eita wathi ukukeme kana wathi ubosie mundu ikitandani kana wathi utume mundu atangiwa kana wathi yani umbadilishe mundu indio yuko inambathi kwino okithia wathi usundu ina message wathi usundu wele wania yawo we ni amya mundu usini waina lakini ujaelewa kwa uyu ni asia oyu wini titola oyu atene
or you need diluted in a way. You na komana na ainingi mai alama ya kuambia whether they know mwingi ni kula tamundo ya biashara ni whether aimanda mbesa ilaita capital nikendambia biashara wake mundu atona raise mbesa hata si ya kurekodi wadhi wake wambe atona kuikata nikenda wese then wafanika kurekodi wadhi wake wambe. Okay, umundu undu utona kuika ethia mundu no kwenda kumya wathi no mubaka andu etha ni ku support ma support kindu mewa for one yo yindo ambaku ya andu ni ngwenda kumya wathi na nenda mwinzangie no ni kwate mbesa. Yes. Kwa umundu ailete kuyumbania weta mundu amanze mbesa siake ombani at least ya umionethia ni wathi umwe alafu atwite tuke tumutethesi akwate kumya album tina nese kumya video like me nethi yendi umbania mbesa ikaema in the only the brother mwenye alinisaidia is my own brother na mukunie simu I think nindi waya uma training ya kuidhe muskali KDF anaitwa Fregastas Muema I think hata yeye ananiangalia saa hii ni wambebe 30,000 sia wathi wako wambe ni finyange kwa unitona kuya mwini ndaka kwengo peo na mundu ukuite ubunguo wa huduma yake la withiana yo so mundu no a safe kana katabyo o mundu kamwe nena wini unaweza nilipia akumbali ama akose kukumbali yeah wathino no waku ukomanete na mawito meba ndine wa safari no yaku ya wini. Okay ni komanete na mawito maingi mawito maithela onela na umise wathi usu wa chama the first time ila na utwaye katika church nye mostly ndina wathi wako te mboye the first person kwithukise wathi wakwa eka producer na ekanye ithi yani kutoa church uthi wambe kuboye wanda namba kwikata nda namba ko release so challenge la na komanie nayo na kwa na atoye wathi katika church indi challenge la ya yambe ya ini wathi usuko nitwa nai ai wathi wa chama ukunetwa nai tunga studio yenge wathi usu nomba nange speaker isi challenge la na komanie nayo nomba nange speaker ke wena base mbinge wena wasembinge mi nyendikwa ndiaelewa wa manishata lakini na mananenda satani enda kundula ngo nikenda wathi uno nekane nago indi nendo kuyakana Stephen wathi usundi autonga studio undu wathi uzuina wasu o wilie no wo waili kuisi ni challenge ila na komanie nayo na kuyona challenges mbingi osia maisha o katika ministry iwe wanga indo challenges mbingi. Okay. Yeah. Na yue kila mundu nitha na ndoto yake ya ni mundu wibotonya kwasia ngezo share stage na ke muthonomwe ni kuiwa yani mundu udream yako zo share stage na ke muthonomwe ku perform. Okay. Hey, no see on even on mindo ma pastor we say the paper and utonya kweso asiangeso kwata mwana akuthio preach pandu bana at least ni kwa huduma yako ne yathiki wangu kingi. Yeah. Okay, for one my husband is a pastor. Okay. Na nene wa moyongi minister. And he is the anointing and the grace. Lakini bena a man of God. Na siangeza kuthengea madhabao yake no nathimike anaitwa Bishop Lai. Bishop Lai. Yes. Okay. Yeah. Na uyandika mbathisi yaku uhakikisha hata kana si na message kwa mundu la direct ita wathi usu come again ila kwandika mbathi whether andu no mandika no wandika mundu ni wandika kitumbo atasilite wathi no targetite mundu bwa nondona either mundu muogu mundu ina thina mundu kwa noto mundu nafanikio kwa ndotonga mubea wandika wathi ata nikenda wese ni wabikia mundu lo targetite. Okay nye yakwa ithi ya fani wathi wakwa ndiandika ambaye kana ngoya me I don't write songs I don't we wa mundu akwite buku aendete studio me I don't na iwe kata
nye wathi wako otona kuka eito ni tembete like now ila ni travelite kuma Kitui kuka bano pena wathi na kwata yumba disia kwa nye mwene siokau so na kwata wathi ni kao kosa simu ngi record ila nguthi kuikalansi studio keyboard ke kwatu na nunga me mic ni na wathi yothele so me I don't write song weka unika wona nonga mama ikini na lali uyu wathi weka ku flow undu wenga imwene okwenda wathi usu ikata u flow nye ndiandika wathi ndika wathi I don't ni nguli ati ko yu wamuka ndo nundu bendo na mata record but like imenda record nikenda tu bikabwi na utunenge process okay kindu chambe ni kuandika wathi kindu chake kwendo make mundu ikibindu nibyo with kwa producer au yeko nikenda finally wise kwa output ndo twa musese kana muthikisi sabale ya pu kwa mundu lote sebetha wili ata okay sabale ya mundu lote si kana wina woni wako isa ku record wathi withia pe mundu kwata wathi wake utuko na yamuka eta tobindisia ukithatiwe na kusunga kulo kusunga yu ka ndoto ebindisia ikithia wathi oneki ona inteto nisiuye ende mundu akukile kuyo utuko ninie utuko na ina wathi museo na ndo thi studio na amuya kwini la wathi yu nde ukwatia ku penando pia mundu atembeto utono kwata wathi wake nye ni ya mundu nundu wathi satani nundu ninzeleke nungea no wange kindu kilanga iwake atayone wako so wailete either wita lede na kuandika no ukilo tuko ukosa kalamu kuona ndo makwata ambathi utuku na mayuki la mayose buku na kalamu na mayandika na mama ikolo aya kwi mundu ungi ata recordite na simu akewa ukigi kane flow undu inaendete ukithia mundu sindesa kwina kuno ukile ukosa simu ka record aya kwi mundu nenga waeka chorus kekoka stanzas athieka lenzi yu aimanzi yeyu aya kwi mundu ngi unenga wathi wonze akaina mpaka mutia kuuna ilite kuya mwithukisya kana etha wina kipawa cha muthembosu mana we capability ngalikoni iba ni ya kuandika andika ni ya ku record wathi na simu record ni ya kungama mic ni wine twine wathi lakini wathi we take time katika studio uwithukisye usise kula kwina makosa niba nikenda urekebishe nikenda nenge audience methukisye nenda kusoma message ilisi ya Facebook na nondo tunasosonga netu osonga mateta ni DCC usuni Bernard Wambua wa mutuko ase mateta ni DCC mesawa kivende nikisione yeo na Irene mpenda amani asia Irene sawa kanako fiti Vaki Anthony Malecha asia Vaki bra na namba 8 twendene na ende ya mwiso Jonathan Royal Digital Kinyozi asia Ovakathos Royal Digital Kinyozi tui pamwe Sylvester Mwania asina va at river KMC nenda nikenda tumia babo yuni kenda tu pe wathi no wakwita ne movea no wezi movea ne wezi you know twina zosonga nenda tosonga wathi wa ne movea nikenda inde twasi okethia twamina kusonga twende nikenda tumine ni sawa ko director tokie wathi wa Irene Tesh ni movea nikenda wese yethi ende mbebonene twamumia na ende musesia umanyakana Irene ni wo queen ya mbathino ila ukona bu video ni ukamona isonga nikenda umanyakana Irene ni wo songa na kono ne songa ekaende tusunge wathiono wake wa Irene Tesh we na ende munda musesia ni na Irene Tesh vamutongo TV ngwatani ya mukamba nthini wa kilungu we no na ende nitwasonga muno kwanza yu Irene na kuya yu lengi uirecord wathi sisi kana we bandu nitwanyosonga nikenda nambio kota maleno tene ni ya mundu le kota indi ni kwisa kwigari ni kwisa wa Irene tukitomine yu ibina ya corona ya affected yata asani okay corona ni affected asani otondo ya affected makanisa nundu tithite titakwitwa function
nondo wini ithiane about queen ya andu kana community ya andu ibindela kwithitwe kutena makomano mwini ni withite affected nondo twikwitwa cia thini cia nzoki cia thini cia mathiko itwika mathiko ni isaa imwe kana masaa ili ukithaba ina mwana wa mwini so ni to affect itwe nundu wa kulea kwitwa functions conferences siekwo sindu cia muthemba yeah dream yako kana ndoto yako ya wathi thini wa twase miaka 5 yukite uyona ndaba okay dream yakwa nitungia ngai mubea nundu dream yakwa ona kuma ne munini na cia mabisala tanika kona nomba ibinda ya tene ngia mam ngekia studio yakwa na studio yako ekethia katika building kana musibala studio ekethia yu ekethia ile taba ona mathangwa la mandika makulula we nombe nene na kakale ka red so ne my mom ngethia na vision ya kwithia na studio nondo ne munina ndani wite the Kasanga studio ngiwa ndasima record ite katika 30 studio kwa vision yakwa ya wini ninaboye ngai namwe anenge kwithia na studio na ngai anenga kwithia na studio ya ku record aini na kumosa video kwa utwithia na studio ita wa super sound studio kwa nikite ngai in the next 5 years not only singing not only kumya CD not only kumya wanthi umwe but kwithia na Indonesia iteta mundu meyulu takwa nendegwa no kuona mundu na record ye mundu waumise video akitwa no mutongo TV na akambia mam nze ise wone kwa chatene nina Steven life katika mutongo kunye vision yako in the next 5 years ni kwithia na usiao katika ministry onati kumya CD onati kwithia na ngoloba nene kwitha wina usiao kwitha nino usiao katika usumbe wa ngai yes oyu wathi no bendo kitoke sethia baicha muno baikumya CD kumya DVD mindo chuchi affected ata wini okay kiuni cha affected nondo tikila mundu wonze otona kulika katika YouTube aya tikila mundu wonze okwebwa ni notukwita skiza kana YouTube iko mweba kwa aini ne mana atetheka nondo wako ta CD na ngio na family sio ikabona kuma ba nondo ando imakuwa CD nondo wa ebinda kwithia ondo ilie ni twendeye muno wethia mbathi stone iko katika flash katika YouTube kwa CD ni siumete katika ebinda yiti kwa CD aini alama tesa CD ni ma affected na ndo musipia na money affected nondo maitu iloela nondo CD ni tekete kota you ni thite ngikulia andano mamusi aku na mundu anama nao kutina ka DVD ne kwikia Irene bugwe makali ka YouTube hata ukitha tuona challenge ya kutaba ni olobo lakini nine ya mwini ngingi mwe kila kwika yu kitakuwa flash mbinge fix mbathi cia kubo bandu bakotea mundu CD mwe flash neno umuteanise bamwe na flash with the CD ndi na affect Irene museisia outside mindo thayo wa mwini wa thayo wake wa wini museisia no wenda mana musani wake olo mwendete nondo ni Irene ni kwenda kwa kishana bandu ngima kwendete muno bathisi yako ni sia dimana ni kitango na wadi wa kwitha wena quality nzo gese thia wake no ku at least no wine toneza ando ni menda mana musani life yake yanza so iba ande wa kilungu kitu iminia twitha twenda kumana musani briefly yulo wa life yake yanza ya wini kwa hiyo nenda kukulia watu kulio mwanza tu laisi kama ya short answer movie yake la enda review pe movie wenda review kando siasa movie ndi fan wa movie ne dia fan wa movie ne moto lakini la na taiwe ne dia mondola ndo yeyu mondola ndo yende ti fan wa movie nendete Nigerian movies pando bala wendete pio kwa the holiday pando bala wotonya kwa mu with the holiday never Mombasa
Mombasa na pia twasela Mombasa batebikika nene wa moyo no kama Machakos. Yes. Dream ka ngalela wa piongeza mkwara nenda neva sevi VH ndela we wa ngeso bikandesu ni wa ni America yeah. Peke ndo wezi kuwa na ndoeza kendo nese kuwa na ndiesa binda wewe nazo ndi bato nasio yeah pano wandie na wewe ndiye za kwanda udhibu wengi mochari aya jamwezo kendo tutese yolo Irene kendo muzia hisia kana mashabiki maku matese yolo Irene na nao matavyo munde kendo matese kendo kimwe ni asia motesi ni nasia na ile ona wandie ni naona kama nasia na ile kabisi na keletu na muse umwe mundume na full stop naende mwenda musesia ni Irene Tesh pa studio sia Mutongo TV tutambeto mina tutambete kukumela utumani wako kwa mwini wibaya uta rekodi na ni wetha na ndoto yako sekwina okay ya utumani lento na kwithia nina wone kana we mwini ukwenda kumya mbathi siaku kana waumisie mbathi na wa get discouraged ndo sometimes wenda studio ukatuleka ngo maybe okindu wako manene choka noke wa mbesa siano no tena sio te record nendo kwa kanati na studio wake Town ekwetwa Super Sound Studio na ninye director wa studio na tuina producers good qualified me ukumisa kindu kisio na tiende ya tiba yes naende ni muvyamo no Irene na twithia na lounge ya studio twitha teme lounge 8th of August wauke Town ko utethia tena cha thikinene cha lounge 30 studio na nikwate no kukilia ini nikenda wesethia na mone mande kwa thimando wangi ningokilia ini na tio nene ngane namba yako in case mtu akitaka kurekodi kana mundu ukethia no kwenda no sipatu isone na nyama saa 5 ukesela mundu kwenda advice kuma kwako no kwenda maybe umutapi ni wa maybe atonda kwekata ende no wekate mwethukise namba yako ya simu ni 0719 266612 1926 66 12 ni muvyamo no na Irene ende kwa thimando wangi na ende na kumya mbathi sina that mindo spirituality kwese ya mundu ethukise wathi waku ni wewe emwathime na tio masearch YouTube Irene Tesh na me subscribe mundu musese batu kilasia pani kini kilungu chaku cha we mwini nikenda wese thia no wabikia andwala utai utonyo bikia ko enda nikenda tukilia musani witu Irene Tesh enda ba Facebook YouTube search Irene Tesh wathi wacha mano wethi abu nikanaende wesethia netwende na kusonga mbele Irene muvyano ndo kwa Mutongo TV nami nimeshukuru na nondo wa this vision is a big vision eyokambani so twetungia ngai mubea tukwase Mutongo TV yende nesa na ngai yemwatima na thuko mionde ma TV mayekala maisha masa aya mwendo musesia ende masama semba munogetha twesa kuendea kini kilungu cha weno wena kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatani wa mukamba na kawaida na sia unena ni ondo kathelendi ni wangotani sia studio tuende sindi na metandao yetu yamekomukanili @Mutongo TV KE @director Muema tutumete #we no kwendani kwa mwei ngoka ingi wakatano kuma saa ile sia kwa mpaka saa 3 nikenda twende na kilungu lakini muthanyani wa kwambelelia tuko maneva kwacha saa 10 na ile saa 1 sia kwacha ngote magazeti ngosomea mavo na saa 1 ngelutela vilingi wa mavo nyine tawa Steven Muema ni kuendea usesia mwailu wa ilungwila siatani